Amasa in channel lo ngai chatu unaw sablet lang singde mara umha in zada chi bai ka humbu masa chebani voisun hi January ni song sam hi song hi panga zirtop ni ania Manipur ground report sanchini hi hai ang in pung nok dingani amasa in tuwa kampuk pt nga punsa khul anti liang mai naga kacha naga hai khu khalai muna lampui lamka churu chan pule kampuk pi inkara lampui andam kha anda sum jinga sanchile hi danin jing inrin ni ahin how to le how to hai in big rem na nei tumin in big na anei no dingane chun tu hin meite hai sanchile hi danin meite hai chun nagale eini tangni hai kara in do thina dingin sanchina ni no ting zong motin social media le whatsapp hai anin suwa manipur chanchin anin su na youtube tinga kong thamna satakin anla kane meti hai chanchin pung na khon thang youtube channel le times of manipur le dam haya chanchin ani no zong motin anhum the dar ti hi khit ani boka chun he thi dan pakhat chun tu wa hung thum ding ni song patni January sam ni song ni panga pathin ni ahin zairi pu ka meite hai chun general strike tho antum ti hai kha khit dingin a bokani he chanchinei lo hu dan le e lo khit danin meite hai video viral pakhata in thokin meite chaga hai chun Hindu Sahu kan niti hai sin khom Hindu Sahu in ran hai lai po ba ani ngai nat tak pathin bi ka an bi gaw mata anti bok hi an thata asa an chana an sunga an ram hui mi hai le aram bai ti gol hai an fak him lai heng video viral da modingin a bok ani ti kha te hung fil sa do bok ni sin la chun tu ta boina me kun sam khul leng me na ka hai heng hai in boina an sim chum sa hin rong me na ka hai chun kho pa ni hai in kara in hit in no na hi nam isu in lak ding ani no ti in an thu hil hai hi tingin a bokani chun voisun khan Manipur Governor Ajay Kumar Bhala chun more khopui awafanga chutaka more khopui fe na achun more khopui chunga CSO halin Manipur Governor kolahin jekin point li lai an lo nge na chung hai chu apakhat na Manipura kukilen an ram thi anga ni sim pek ding apahi na meite radical group heng arambai tengol le nei te lipun ei ti hai heng hai po hi dan pu a outlaw a pum ni ro hai sen ti le resettlement infol en more ti en no ka ita kan infol le more ko pui su nga eni zo ku pi mar hai ei in hai he an ro sit no khom tam tak ala umana heng hai po hi India Sarkar chun ni ve him pe krose tile appoint dina chun more ko pui sunga additional deputy collector office hi hongnok litarose additional deputy collector hi office hi khar ani leyen more ko pui sunga mi hai chun harsat na tam tak kan tu kani chulein hi ADC office hi anram thei anga hong minok ro se ti in nget na an lo the du chun hei chanchin dam pakhat e hi danin tu ta senapati khopui le asevel ED6 su mahen kani bil kani chimna ekar som paku la se chu e
district executive magistrate thangin voisun khan succeed ani ti thu elo mu boka zani le mani chu niko chakha sam hi so ki pama hi khabung cham dum an tia hi tu hin hi tlam dum po po chuma hin drone ani ni hum tira drone a in thokin kani an ching hai hi an huwa sungan hu na hai chu sena pati hangbung ta du bi mau le mau marom eti vela hagin ani an ti ani sun suba ka sun ukrul district ting boka police 6 Manipur Rifle 18 Assam Rifle le Forest Department hai chu tham rolin tarik ni ret January sam ki som ki panga khan phale tlang dum lum chu a ti maphei vila an tia tam khul na ga han chen na hilai huna e kani an chim na ekar som ko jet chu sukhit ne anni ti kha chan chi nei lo hi bokani ole khang hai ka vui su na dinga manipur gaw di po te hin te thei hai anni a mundang dang ha ya in ka na le in do na ti hai fit ding a no ti kha voi su na dinga chan chi na tlam pui e pum thei hai chu anni